रंग ताज़ी लड़ती हूँ तुम बने खजान वतनिम गुल 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 अफगानिस्तान वतनिम गुल गुल अफगानिस्तान वतनिम गुल रंग ताज़ी लड़ती हूँ तुम बने खजान वतनिम गुल 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 अफगानिस्तान वतनिम गुल गुल अफगानिस्तान वतनिम गुल गुल अफगानिस्तान वतनिम गुल खुदे करे कतियम जमल के लो पले स्याला ए शीरीन वतनिम तो असली ओ यान हाके मालूम कतुन ख्याला ए शीरीन वतनिम तो असली ओ यान खुदे करे कतियम जमल के लो पले स्याला ए शीरीन वतनिम तो असली ओ यान हाकिमान कतुन ख्याला ए शीरीन वतनिम बदाएत कमवात जखैत हम गुलागुनी बदाएत कमवात जखैत हम गुलागुनी कुल नफरत कतायम और कुल कुछ जंजाला ए शीरीन वतनिम तो असली ओ यान हाकिमान कतुन ख्याला ए शीरीन वतनिम بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان ملي تلویزیون سره کړهلو کې رحمتتون نوازن کنجت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای کرے جوړ ارم وسه هم ته وخت به خیر تربیت نو تنګری وره مای په شی پروګرام همان نو تنګ چین کونړ ولایت البته کې غاخه کندو متون او سکنیګه پاکستان سرحده او یکنی افغانستان انده اما پله کنده قومندان او داخل ټوله قومندان انده ما پله یو په شی پروګرام کې مهمانانو خو پروګرام کې کول ما ولدنه ان شاء الله د امنیت بارو کې و داخل وری کنده کور مشکلات شي تم ما پله بحث کرن خدای کرے کتیم جمل کلو پله سیالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یان حاکمان کتن خیالا اے شیرین وطنیم هر دشت لکتایم آباد بدا وقت آسه هر دشت لکتایم آباد بدا وقت آسه آرت مشری بهر کل کتایم زوالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یان حاکمان کتن خیالا اے شیرین وطنیم خدای کرے کتیم جمل کے لو پلے سیالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یان حاکمان کتن خیالا اے شیرین وطنیم بدا او یان ہن اتفاق و اتحاد وطن بدا او یان ہن اتفاق اتحاد وطن هیچ گلا بنا اڑامی موری کی والا اے شیرین وطنیم. محترم بخیر ده हमारे पशे प्रोग्राम वाना अव्वल तंग जाने मारिफी कर और बाद जरा अगे एक ही जागुआ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अहमद 201 खालिद बिन वलीद عبدالله بن زبیر لومړی سرحدي لیوا چرمنګل کنډک مسولیم اما غاندې کین جاګو بدا شتون دته نه غاخه کنډاو مروري ول سوال غاخه کنډاو اندې داراشره غمای چې نه پوسېلو امای هون اندې دارا اما جون غاخه کنډاو مته بیرون علی صاحب محترم انده تقریبا کودانو پوسټ وی چونو اگر یو معلومات دین ورینه که خنه فرد مجاهدین درتون اما انده تقریبا 90 نفرون یعنی چورو دینه پرون چورو دینه پر اما انده ون او ای ټوله مستقل ټوله چندی کاندي او سادهدان پوسټ دارتين مثلا سادهدان پوسټ چورو دینه پرون کوچم بیرون علی صاحب محترم ده کنی کندوګ لړتیو داخل مخامخ نو آیا انده چنه رفته مداهین ناین او بدا کرنگا بدا رفته مسیح نه یار امارت اسلامی خل مجاهدین گانه نه چین رفته آمد بنده سه
تمه کنه پاکستانی خلک بنک چې سرک اما کنه د بکینه ورته تن کنه او اگر تن کنه تم پندا وړن ان شاء الله ما بکینی مزایمن نه کتن قوم خاطره او اما خو اذن تقریبا سرکانو اتده وتا دیوانه یعنی پندلیا بیرو خراباین البته یوده می اکده پرته یعنی امارات ده پرته انده سرک لو کرنگاین یا یہ سرک می امارات وقت اوین بیچ یہ سرک چنه ده جوړای خو خرابې دامنه خراب کړه دي جم دړنګي موټر نه به ته اشرا د ام قوم خلک ای دا ماونه دی ارزو کرن اما دا ی ارزو بړی او لیوانه لیواګ د قلوردوی بڼو قلوردوی د وزارت ملي دفاع وزارت د بودیجو اعلان بین تم ملي دفاع وزارت بودیجو کومک پله سرک شروع کړي نه اند د قرضه پوسټو بنه سرک باندې چنه ان شاء الله او کې جاګو دریګه تیسرا لوډر کار کوو ان شاء الله یا بیا کانی لوډر شوم شروع یا تانگی میں شخصی ہوں گچی اگر کانی موضوع پہلے تنام کرو نا یہ ملی دفاع وزارت کنا دے بودیجو اعلان بھی تھی ملی دفاع وزارت بودیجو یہ سرک وان دیتا ہوں بیرون اندی که کانی قوم چندی چون یم یا پہلے که خبرنام کرونه که یوده معلومات دین قوم خلق هم پہلے بیرو کومکتون جم یعنی کیرو قوم خلقون جوانانو چلدارگانو جمع هم پہلے هم کارون بیرو راضیون آمده انشالله اما وخت په وخت مې په مجلس کتین ونته نه دي کنډک وانه ټوله وانه کیانی مشکلات دغه ان شاء الله مشکلات څخه درې ما جوړین تمګ مې په یخ هم کارون مې که خبرنه به هم کاریو که خبرنه رسیدي کچکو یعنی اماګه کیانی مریض به پیدا به کوروری مشکل به پیدا به ان شاء الله ما 100% امیونه همکاری خاطر ډاټ د چنه کته نمبر ان شاء الله تعالی انسا هنا كان يوم خلك ضرورت يعني كي مريض پیدا تو تو كان كلينيك كورم جخ کوته يعني اميګ مریض پیدا بتو يعني اما امبولانس دارتن بعضی وخت امبولانس کته تی کوچا ګورته ما ونه کلینیک ونه نګته د وطني خلک موټر دارتون سرک مشکل حل کا چنه ان شاء الله تم ګورته وکړه मैं दी जान तशक्कुर का मैं नोतंग प्रोग्राम में शिरकत करियो संतो ते अल्लाह पास जोड़ लारे कामयाब थे मौलवी साहब मियां दे बेरु तशक्कुर दे काबिल दे आंदे बने चोंद हमकारी करियो हम आपले आंदे मालूमातन गुराता हो मसलन हम हवालन गुराता हो मियां दे बेरु तशक्कुर मैं दी जान संतो ते بدأت كمواتي جخيتي ام گلاگوني بدأت كمواتي جخيتي ام گلاگوني كل نفرات كتايم او كل كوچي جنجالا اي شيرين وطنيم تو اصلي او يعني حاكم معلوم كتن خيالا اي شيرين وطنيم خدے کرے کتیم جمل کے لو پلے سیالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یعنی حاکم معلوم کتن خیالا اے شیرین وطنیم ہر دشت لکتایم آباد بدا وقت آسے ہر دشت لکتایم آباد بدا وقت آسے آرت مشری بہر کل کتایم زوالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یعنی حاکم معلوم کتن خیالا اے شیرین وطنیم خدے کرے کتیم جمل کے لو پلے سیالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یعنی حاکم معلوم کتن خیالا اے شیرین وطنیم محترم اگر ملی تلویزیون سے لگا تانگی جانی معرفی کریں اسمه منیب الله عادل لغمان ولایت لیشنګ ولسوالي انته چرمنګل کنډک ترمنګل ټوله قومندان یم او میں کس اور حل کلمه تم جزاک الله عزت من بنو मैं भी जानता छवर को मैं नौतंग पशे प्रोग्राम को शिरकत करे और दाखला मालूमात गराती के तकरीबन तंदीवाना एक निमसा दुसत पांदा नो अने हिमो ज्याद वेतो नो आया बदा तकरीबन इमे या दुमे बास माना ग अने हिमवे इमे दुमे तरमे ये पांदा बन बतु नो आया एम खलक वारे में इकमालत को रखम बिकत नजर बदा दु वक्त को चा ما 24 को चा ई दफे इकमाल का तयम
او کولګه هیم وطن پاند بن بیش در 5 ماینو ایدم اکمال کتن ولی رابطه تو بلتنه وخت نه وخت پرسانه کتن او حواله گرتن خو ایده فدر 5 ماینو اکمال دتن یو خطره یعنی شروع حمایه تا ختم حمایه بنه یبی دفع اکمال بتون جمعی بیرون انده خو میا سرحد چنی جنده یعنی انده وقت نه وقت هر قسم مشکلات تو یا یودواره میا که خیلی آمدونده بس هر امر سواره یود اما آمدو جونه اما با ترمنگل توله چرمنگل توله او داخل کندک قرارگاه به شکل قطعه منتظرگونی نروخته گما اوزتون مرز دیگه کتین واته هیچ نوع مشکل پیدا بکا یودواره نورته نما داخل مشران واره کور پیغام دارتی و داخل کور درخواست دارتی بس مشران خاطر یه پیغام دارتیم که یعنی فرضی کرخه افغانستان و یعنی هر ملک خپل دارتون یو خاطر کامل توجه کرن او ان ساتنه خاطر یو دو خاطر توجه سره کلا وندان پوسټ لا جوړ کران او یعنی ثقيلو وسایل دا یو دو خاطر کوی د سر حشره خو کېوال کلشنکو ویم سره کې سلاشره سره ساتنه نه بوتو مشران خاطر یم پیغام دردیم این نظام جوړ کړه خاطر یم توجه کرانو خلک ډاډمن ژوند برابر کاوانو کوشش کران داخل جوانان وانه کور پیغام دادم جوانان فعلا امارات صف کوچانون جوانان خاطر پیغام دارتیم که شنی ماگریان یا برو بهترین زرین چانس جوانان خاطر نو تنگتان که وقت است استفاده کردن درس علومران یه نظام انجینران ضرورت در تو یا دکتران ضرورت در تو پیلوتان ضرورت در تو ام قسم هر نوع ساينس پوهان ضرورت در تو باید کوشش کردن یم درس علومران تانه که درس لا تاثیر پلاتن ان شاء الله نظام اومو غیگه یو خاطر خلاصه یه نظام که چه وظیفه کرانو تانه که امنیتی ځواکونو پر اوګه پوګه ژوند بیانو خدمت کران تانه که وطن خطر امید جان تشکر جزاک الله عزت من بنه گنا بنا اڑا میں مور کی والا اے شیرین وطن تو اصلی او یاد حق معلوم کا تن خیال اے شیرین وطن خود کرے کتیم جمل کے لو پلے سیالا اے شیرین وطن تو اصلی او یاد حق معلوم کا تن خیالا اے شیرین وطن جهان مننه ما نام عبید الله اقمل فاتکنیم الیشنگ رسولی لغمان او یه جا گواه غاخی کندو تقریبا این سال بود تو امانده چندی چین وظیفه شدم دیدو آرایم پیغام دارتیم که اول خود تعلیم کرن به تعلیم ما کرن بس وقت ما تیر کرن دو منگلیان تانگ امارت اسلامی فوج کرون بیان وطن و ملت و دین خدمت کرن او تانگ وطن آباد کرن خود کرے کتیم جمل کے لو پلے سیالا اے شیرین وطن تو اصلی او یاد حق معلوم کا تن خیالا اے شیرین وطن خود کرے کتیم جمل کے لو پلے سیالا اے شیرین وطن بس اول میال ده ایجان تشکری ونتم گه کابل ده چونده موانه پرسان کگاه چونده یه جاو گو غاخه کندو متو نما چندی چند 2 سال بتو مانده چندی چند سرحدات ایه پاکستان سرحدات و افغانستان سرحدات ایه انده جاو گو چندی چند انشاءالله به امنه کور مشکلات بو پیدا نبیتی مواته و نکور گشی انشاءالله تو اصلی او یاد حق معلوم کا تن خیالا اے شیرین وطن بدا ایت کمواتی جخیتی ام گلا گنی بدا ایت کمواتی جخیتی ام گلا گنی کل نفرات کتایم او کل کچھ جنجالا اے شیرین وطن تو اصلی او یاد حق معلوم
کتن خیالا اے شیرین وطن خدای کرے کتیم جمل کلو پلے سیالا اے شیرین وطن تو اصلی او یا نحاک معلوم کتن خیالا اے شیرین وطن هر دشت لکتایم آباد بدا وقت آسه هر دشت لکتایم آباد بدا وقت آسه آرت مشری بهر کل کتایم زوالا اے شیرین وطنیم تو اصلی او یا نحاک معلوم کتن خیالا اے شیرین وطنیم محترم کنجلی نوتنگ همایانن ایجاگو ماتم غاخی کندواگه اند ایتداد مجاهدین پله همایانن یو دیجان تشکرگه تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت پله یو دو نوان همراهی کری تا تاودو پوسوانم شالن اند جم کنی یه سرحدا چانس شنامه چکرانین کنی مشکلات لو باین یو دو اما پله شریکریا محترمین کنجری نوتنگ همه پشی پروگرام دی بنهاین گرم فات کنه ول می خدمت چه حاضر بتیم الله شاء سپارش کمی خود نگاونو وطن 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 تو کتما باد وطن کولکتا یم کوچه هر کنه فساد وطن کولکتا یم کوچه هر کنه فساد وطن 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 تو کتما باد وطن کولکتا یم کوچه هر کنه فساد وطن کولکتا یم کوچه هر کنه فساد وطن 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 no tango ya ne to jambi sahibanon no tango ya ne to jambi sahibanon Ibaro syurakaton jambi itibad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan 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 tu katema bad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan 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 Kuk padi kari bad nazar tuware gulam Kuk padi kari bad nazar tuware gulam Tu pelekate mota kya jihad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan 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 tu katema bad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan 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 Nafrat baikul karam har ko hala demo Nafrat baikul karam har ko hala demo Jambi oyane bekaram itihad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan 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 tu katema bad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan Kolkata yang kucaye harkane fasad watan 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 Syukurana gisijdu jaitina Allah ware Syukurana gisijdu jaitina Allah ware Syukur Allah wana to bici azad
watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan 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 tu katema bad watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan 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 Nasir Fatka nawal katoma Allah iswal Nasir Fatka nawal katoma Allah iswal Allah de bante ma दुश्मन बर्बाद वतन कोलकाता yang ku jaya harganya fasad watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan 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 tu katema bad watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan Kolkata yang ku jaya harganya fasad watan 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 watan